Bakut, Yes, buddy. welcome sa kanya game changing show juga. Thank you so much. Thanks so much. Long no piklan yam Tip top bindas on top of the wall. top of the wall. Long no office juga. Ani, this is haji shan na do bang i nga kwa pa ban te finally nga i kumni this is long very interesting ki long ki pair ba ka long khamtam li banong ben dedicate back to games and gaming this is very impressive. Hindi tang gaming bakut. Han ta Tingin gitu ki balik live broadcast ro. All those things. Kung kini badan ta football badan ki IKM. Baru halala balik with live stream and everything pini bahati bi proper te. Proper baik kan long tu kan. So yes. Kumot ki game broadcast Kita kan sekali kai related to games mah like you semua fang kini e-sport Ngayos ngo hin na DJ Wanshan. Na fi pa yo so film. Ngalong nga ngayos ngo ngalai ing la page ru jing siya. Ti teman re ngam padala tan bangan yo lut ya ka jingmut when yo lut ya ka industry te bakalong kumno bat kiwe. Pila ke game saya fit mapi. Ajay Related to Counter Strike. kita. Porunsa gitu. Need for Speed. Road Rush. Of course. Road Rush te Rush muno. obviously mah. Rush. Tapi mentali kila ami game li pila hampir game mentali. Nga ikan nyamar bang ki kita bahi yang jangan kita ki perlok ki baladan be full time to gaming kidan full time to gaming te kasal long yu kidan ki kini ki khot kini ki game developer ki ba nga tip ti kidan ki ba le graphics ne ki VFX something when with gaming and all that Related to gaming. related to gaming te kidan hi kato kan ito mga tip ba ka gaming industry it's like it's a big thing right now. Big, very big. Nga tip nga shootip nga laban bakla ta mga shootip baka don kato ka World Cup jong ka gaming balong po Saudi Arabia man hakani na baklande. Yes, ti tamalong ngam follow adu ta tamalong ngati bi ki ki baja ngang tay tenre ka hadu mangandalin ya kahing andal gitu-gitu ti ngam da kamne Pat Julia kai dai. Pajulera. Ingin sa IP ko game la kai. Ana. Kayak pasang bala kata. Gede game tabrio ne game. Gua betul slap game tu betul. Kamsuk lah. Dai slap IP mun job try. Job pi mo. Tharai ni kame brio mengin sakna. Pisi tag size. Bro. Lawan dai kata ru. I'm ready. Ngan su IP ngan su batai pi ko mah. Tip gaming hanya po India. Ka tournament kalaban po de ki keluar lai keluar. Ke bisa? Kepisah. Long ka you. Prize pool. Prize pool kata gadai bagi dia kai mau tu BGMI tu. Minta ki kat BGMI men su gadai PUBG. Hai. Hadu ta ko poi. Hana. Hadu ta ko poi. Tiki berjob ni kong ai kidang yo bet tiki kata lak. Teka jing siu jung kiru perhat jing siu jung kiru. Ani kidang poi try kat ki daki lak mai siu benai. Siu tulak bet. Ta dan kucing ni PI kucing ni benda kai game. Mut hang ni. Mut belek kan. Tati. Sibuk When kucing practice no jai. Hana si adu kata si. Hadu kata kan kalong. Imtip ra. Em long aga nga shootip ba kidan ki prize pool dan ki yu hala lagi jong. Katu mo benakan ni balong hapo lariti na makalani. Ki prize pool katu kapoy kanum to. Tu silak tam. Silak tam. Prize pool kat tu handres ka jing investment kiwe perhat. And then kanikin kawai ba kwa karang feel di baki involve lang sa government ka ya. Kebasa kan maruki muna ta bilya ka ni deki lak ta bilya ka. Tak register kidan bamiyo man register ka tu tournament ro. Marbalabon pelan. Amla suban simber ohat ya. Tem tadang ka plan mentang gidang pelek so kawai berit belong local hang ni sya. Then tu gin target so non east kan kawai. Nice kamu kani ba pile menta kalong ba. Pinle umita ki jet game. Tiki competition. Time BGMI gin Free Fire dan football ro. Kita concentrate kita nta bun ki game tu ta Rush ya pin khot rush